Za jedinstven i vistinski prijatelj od detstvoto, Lazar Ličenovski go pameti samo ognot nasiniti violetovite tonovi. Neslučajno, vomijački od predel, plodoti cvetanje to se skamenuti bo jedna nigna etapa, pa sekoja grutka tamo prilega na malo, oladeno sonce. To sonce vo sebi gi krije site postojni breminja i otuka na negovite točereni brzri dištata naveva mnogu svečenosti i mnogu toplina za čovekot. Bo zapisite na Lazar Ličenovski posebno vpečatljivi se sećavanjata za Dimitrije Andonov pa Pradiški, jedan od poslednjite makedonski zografi. Čisto Dimitrija beše razgovorljiv, žovjalen i interesen čovek. Često go posetuvav, isto tako i to mi beše mil gostin. Koga se vrati pod Pariz i odnovo dojdo vodopir su moj roden kraj, pišuva koji go svojite zapisi, koga vožbuden zastanak prednašio pun soboj prekrasen makedonski pejzaž, koga dobro i seriozno se zagleda vo naše to monumentalno srednovekovno zidno slikarstvo i vo naši od bogati likovno mnogo interesen folklor, togaš moj umetnički svet stana Makedonija. Vo svojto umetničko sozrevanje, Lazar Ličenovski go pronavodja svojot originalni likoveni izraz po inspiracijata od svojata rodna počva vo kolorističko bogatstvo na Makedonija. Motiviti gi crpe od sekodnevnog život vo Makedonija, od jedna autentična sredina kada što se čustva atmosferata na vremeto i ambijentot. Čustuvajki gi dlaboko ne gibnatiti u babini na makedonski te predeli. Lazar Ličenovski gi slika so svojevidni, čisti i